está a tan solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Castellón, la convierten en un acierto seguro para disfrutarla todo el año. Diese Villa liegt in einer ruhigen und natürlichen Umgebung und ist nur 3 Minuten vom Meer und 10 Minuten vom Yachthafen, den Geschäften und den Ärzten entfernt. Zum internationalen Flughafen von Castellón sind es 20 Minuten. All dies trägt dazu bei, dieses wunderschöne Anwesen das ganze Jahr zu genießen. La Villa Capicorp se trouve dans une zone campagnarde en pleine nature, seulement à 3 minutes de la mer et à 10 minutes à Alcocebre, avec toutes ses boutiques, supermarchés et services médicaux. En ajoutant que l'aéroport international de Castellón se ne retrouve qu'à 20 minutes, cette villa est parfaite pour la profiter pendant toute l'année. Вилла Капикорп расположена вдали от городской суеты, в окружении сельского пейзажа, но всего в 3 минутах от моря и в 10 минутах от гавани Лас-Фуэнтес и населенного пункта Алькосебре с его магазинами, супермаркетами, ресторанами, медицинскими центрами. Если к этому добавить, что вилла находится всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Кастельон, это даст неоспоримую возможность наслаждаться жизнью здесь круглый год. Villa Capicorp is situated in a rural area surrounded by nature, yet only 3 minutes from the sea and just 10 minutes from the Las Fuentes Marina and the village of Alcocebre with its many shops, supermarkets and other amenities. Added to the fact that it is only 20 minutes from the Castellón International Airport, this is truly a property to be enjoyed all year round. Si le ha gustado esta vivienda, por favor pídanos información sin ningún compromiso. Le atenderemos gustosamente. If you like the look of this property, please don't hesitate to contact us for more information, without obligation. Wenn Ihnen die Wohnung gefallen hat, treten Sie bitte in Kontakt mit uns. Если вам понравился этот дом, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Si vous aimez cette propriété, s'il vous plaît, contactez-nous.